Kuliqiniso lelisebaleni kuthi uNkulunkulu ufuna siphilisane ngekuthula nebantfu bonke, hhayi ngekubinza. Lithi iBhayibheli, maye kuhle kumnanzi masihlalisana ngekuvana, kepha mase ufunza kubaseRoma liphindze lithi nakusenekwendeka hlalisana ngekuthula nebantfu bonke. Kusho ukuthi kungenteka kuletinye tikhatsi ube bathe uyezama. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi uyekelele tintfo, uyafuna wezame, kepha futhi uyati uNkulunkulu ukuthi kusenekwendeka imizamo yakho iphelele baleni. Ungabi nestress ke mntwana sekhaya. Mangabe sewezamile akwezameki. Lithi leli vesi nakusenekwendeka. Nangabe akusendeki, bani nekuthula with yourself, ube nekuthula naNkulunkulu wakho. Amen. Nasi lesinkwa sakavuka udle. Ngicela sibuyele solo yinkulu lelofu kuJona sahluko 2 verse 2. Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuwe simakathe, yesihlobo sami ngicela kubude. Ngibani lo wakhokha imali waya eTashish kane uthunywe eNiniva? NguJona. Uyakhumbula mawugibela ikhumbi noma ibhasi, mawusondzele esiteshini uvele uthi isiteshi bese iyema lapha esiteshini sakho. Ekuhluphekeni bekusiteshi saJona. Nasi isiteshi longade khanza ukuso ngekungafuni kwenta intsandvo yaNkulunkulu. Lesiteshi sakhe wonke umuntfu lobalekelana nentsandvo yaNkulunkulu sinye siteshi kusekuhluphekeni. Noko angisho lokuthi akusiko konke kuhlupheka lokubhadalele noma lokubangwa ukuthi awukenti intsandvo yaNkulunkulu. Sitha naso singakufucela nje kuhluphekeni, sikwehlise kulesiteshi sasenhluphekweni. Kepha kukhona la utibhadalela khona wena ngekuthi ungafuni kwenda intsandvo yaNkulunkulu ngesikhathi sakho, ngemnotho wakho, nangelikhono lakho, nangemandla akho. Phela utawukhumbula lapha kuverse 7 lithi ngesikhathi umphefumulo wami uphelelwa ngemandla. Kusho ukuthi Jona wabhadalela kuya endzaweni la atawuphelelwa ngemandla khona, wathi ngesikhathi sekagucukela kwenta intsandvo yaNkulunkulu uthi sewuphelelwe ngemandla. Emandla uwacedzele kuphi Jona? Uwacedzele ekuyeni la bekangakathunywa khona. Wajampa washona le eTarshish, mase kumele aye eNiniva sewuthi umphefumulo wami sowuphelelwa ngemandla. Kwangathi bewungamkhonda uNkulunkulu emandla asavuma, sikhathi sisavuma. Ungamniki uNkulunkulu ema-leftovers esikhathi sakho. Ungamniki uNkulunkulu ema-leftovers emnotho wakho. Kepha umnike konke kusekahle. Angigcine ngalo verse number 6 khona la kusahluko 2 lothi ngehlele majukujukwini emhlaba, live lelimasango alo ahlala akhiyiwe kuze kube phakathe, kodwa impilo yami wayenyula emgodzini simakathe Nkulunkulu wami. Kwangathi bewungathi mawubuka ilanga lakho ubuka iminyaka, bewungaba nanabufakazi nekubonga ukuthi simakathe wangenyula emgodzini. Uyenyulana simakathe. Noma ngumgodzi lotifake kuwe wawubhadalela, noma ngumgodzi sitha lesikugubhele wona. Kepha uNkulunkulu ngineliciniso lekuthi utawumati kuthi uNkulunkulu uyenyulana. Amen.